Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia ameneretie baria bagutambia nguto ati ngabana Kawira arienda kwingatwa gitene kia ungabana ni ontoni mwekuru ariuga thina iria chire Meru ciumanitie na kwithirwa ngabana Kawira atena buru ombani bwa gutongeria kaunti ya Meru ni achokeretie agwati mbaru ngabana Kawira baria bethiritwe bagitambia nteto ati ni atumirite kigina kia ngafu bothuku akiuga guti kinya ciringi imwe yorite. Muthuri Muriuki na araneritie na Mama Safi na atutumira ripoti iji. Mubunge wa Mwekuru ndene kaunti Meru nwe Karambu Kailemia na nina chimiritie na kuthwa kiubo ya tongere ba Meru ibakalire nthi na kuthwa barikirikania ati urwa kethwa tongitiro tira Mount Kenya ni mulini wa mutongerio mugongo nweri gathika chegwa ndene kaunti Meru utongi ni CS Mithikari Nturi ire turawira na twetikaniria twe MPs utongeria wetu wa Mount Kenya irethero west kana east Iregathi Gachagua tora gwitare giji okuma Mathira uno mutongeria wa Mount Kenya no tukuria kiuria na kethera ti wa tingia ekija Meru kaire na kaire nure ije nwe baba wetu area yonthe kwa ubukathikira orongo utura uga twe ende no mutongeria Meru County mutongeria wa Meru County ECS Waziri Mithikari Nturi na nuture bantu jangi mpigwa o Queen Pini ndaigwa ntutuire noro ugete oure na tuerese ne ate kumina ntututu kumenyore kumina akiwa kagite gaka kintu kiria kuthingatira ni uge bwantu na arandene kaunti Meru bakinyite baruga no garuku bakwenda ni kena witi na mbere butha bukionekana Karambu aringirwa kura 260,000 iyi kura nyingi muno iyi nyingi na ntubo bagokera bambira mami turenda gwita njire inyaketha ndi na njire ko mbuga ari ngeto iu antu bakwenda ntu ndimurungamiri wao kwa uambe irio rantu bakwenda na njire unongetania niyo woni mbuga murungu na uga humble yourself and in due time he will exalt you na kukiwa Kimeru ikuga inyiye na kagita gakinya kara mwathani agaukiria na inya kuinyia uteu gutauka mwiri na guswalu pride it doesn't give you constipation koyu kuinyia igontu kwega na no mwathani auga no tuga pride ye atenda mantu ja wikumia auga mantu muwanja jamwe jara atendete wikumibo gwithero gwi number 1 akiunyama ngavana jirombite kuthwakiranira jo ijaugite thinire ndene kaunti Meru ni gutinya yo neto garuruku na ndi itukwira nya MPs kana governors mono baba Ekuru inyabo ibagwitikaniria batwi nuntu tiontu ba Mwekuru impeachment akarema nguwe arethero into murume arethero Mwekuru antu ibakuona ende ndenda kuga governor ati kwa impeached nuntu Mwekuru nanti kwenda kutonyera mantu jau mono nuntu tuti kuona no tuti na bwawe na inyanga governors barambichi na mbariti abo inyabo dai batikuwa ketha bomba kwendera muntu ketha na kumenwa ni antu bawe nuntu tu bakathithia ketha ni bwe Ekuru gavana wa iguru akirinyaga atengia thuri kaire ethero chairman wa Council of Governors amna bubu Karambu Kailemia uga kirobisia wa mubunge Mwekuru na atumirite mbweche bwega na ntikuitikuraja andu bakambye kumona akithiurunga maturene kuona ni onto bubu indi mbere buru inkwenda kwira Meru ngwira twitite twi ngaf kana ugere bwiri kwithirwa ititwe women representative women representative ibethero bena vote ciao na mbeca iria bethera banenkeri thirikari gutetheria Meru na kwina mwanya jwa ugira ci twiri thirikari na kwina mwanya jwa ngugiria muntu itae twinda bwirire nkithiuruka ngicwa kura ndabira nkaita ngugi na njire transparent njire ira na accountable kenda utendururu nyemwe thirikari igeta mukone jwakwa kana jwa muntu ungi uria mbitaniritie nwe ngugi engiripotera World TV mbeta Muthuri Muriuki.